kiwa yahkhmat kedor bar chnong Mukroh pelun ne di yok kiwa Yachem MP Chelong u Dr. Ricky AJ Sengkon hawa wanu cebarto yo pensnyawe Yachem citom gani ke chnong wa em hakap pot bok Assam lepon kemo le hau MP ye wajia haka arpo artrik bunai khatwi usnem arjar arpo ar hewa do e muslim gesan ngut ke chong chnong de wacha asiat haki bor ke Assam wa hado kan ni ibichar ye ni dang kiau kiau kamte de kerpat wa lai Yachem ne benta gani gesan ngut yo yok ke chnong ye hok Dong gila wakat kam map yang kedor bar chnong wada e cak JHADC upot yang chnong to hadok motha siang kwai watip lek kam ke separ ujrong hadok pra kilometer na perdi ke chnong plong wai hatumbut kini kitau ki wachong chnong de rap ya rianggi wai bon ki penthot ke ba ki ki hagini kitau wai gini kitau to yong ki wachong chnong tang wa hadok kat ni ki bru yang ke sarkar Assam leng ba ki pulit yong ki hamukoi lom kherni wa ki forest guard chnak tem ki akle sonaro Koman ketawa dan hapo upor ke chnong yo pendik wa penting pesmet ye chong chnong ki walai kre wa lai rap chakini ki tau wa hawakit igi dein wa yap yo thang dein wa ki plang yo to mo yung kini ki bru ke Assam na kang wa de jo dan gi da kuna ka wa he do ong le wa wat ye BOP wa de kula ro chna da sarkar na khlia i wa to chna ha Mukroh le hado kat ni ki pulit dang yen son trigi ha itu ita wa jia ye siat wa de sa gi he yung wa chna mulu mula wa hado kat ni ke BOP umpo em yen go Kamte de guntu yau MP osnyau baha uwo yuklam ne benta ini wa kam chnong de mat ko de bondligis nem hado kate kamte de guntu yau MP osnyau baha u yuklam ne benta ini wa kam chnong de mat ko de bondligis nem hado kate de krepat le yau MP wa penyok community hall ne benta chnong ne ba kamoman kate da happen mon yelang da happen man hamadan bol